lalela se mangiphume esibhedlela after 2 weeks in 24 i-private number kufona indoda yompethu iri umulebuga modimo wa gago nithi uba o se ka wa mputsa gore ke mang o re o se ka wa tloga go yena o re memoya ya rena e re reportetse gore koloi ba ipheatlile ga ba tshwanetse ba bolaya wena ba bone malakabe a mollo dladla nkalo uprofetha kule ndawo khona abantu abangeke bafe baze bazoxolisa ukuthi sakuthakatha sahluleka sakhuluma ngawe sahluleka sayenza izinto sahluleka